إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إما فهم على من كتاب-ut-Thauheed وأهدك فواني مؤلف رحمه الله بيان قرأ فإقارنا باب أي من الشرك النذر لغير الله شركو كتيريك همينك مكي الله سبحانه وتعالى في واهم فراتك نذر بنو أي علوكمك إما علوكمك الله من فراتك فرولالون أي متك علوكمك هم فراتك باوري كورون نذر كهم فراتك باوري كورون وده هم فراتك نذر بنو أي الله سبحانه وتعالى في واهم فراتك علوكم كورون نوتا علوكمك كلام هم فراتك باوري ميد علوكم من واحدك بابكي فتوك بارون باب مؤلف رحمه الله بيان قرافوني من الشرك الاستعاذة بغير الله شركو كتريم واكمك اي الله سبحانه وتعالى في واهم فراتكم حماية تركن ركا تركن هود اقوم كونش بيان قر فدامي فتوك مؤلف رحمه الله كتاب-ut-Thauheed بيان قراف موني توحيد کی کوبا کما توحيد کے کلمات ہی میں نے دبا شامل واگت اي الله එක්කවන්තකම් බයන් කුරුම ෆහුග الله එක්කවන්ත කුරවණි ශිරකුගේ එම්මෙහා මානතකම් එකලාංගෙ හුස්තාහිරවන්ත කොකින් කම ගවාති දෙම් ෆතුක බයන් කුරවණි කොබාතෝ ශිරකුග අමල්ත ඒ අමල්තකම් අලගොන් මෙන් දොරුවේ මලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහගේ මුරාද් හගීගේ මුරාදු අලගොන් ඊමාබේ الله හොයි හැම එකන ඉලාහෙකම කබූල් කුරියකස් الله එක්කවන්ත කුරණි කිනෝ එහෙම ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ කියා මීහුන්ගේ තෙරෙන් ඉතබ්බයක කලිමාගේ نفي إثبات نفي الله ألقم هميكني خالص كرمايكو ألوتكم كهوريها مانين الله فيها أهم فراتك نفي كرو إكلانge شركو كمها مانين نفي كرو مي مان باي ميهون أولفاون أي مؤلف رحمه الله متى بيان كربني شركو كمانا كهمينه باي كنتت إيقود متى بارونا بابو كبيان كفمني من الشرك الاستعاذة بغير الله ade kuriduge filawal qarumen wahaka dekkiruga eidu faaha kurumga wahaka dakka faani koronu suwalaka guli ego tawagum danna faani eidaki mehunga aqida guli faawa kamek komme bayges ehem wima islam deenuga agumana devwa faawa eidaki fitur eida adhai islami shariatu islami taarikh ko etabawar doste ke ve इतबावर मुहिम हादिसात के हिंगा फवा दोस्त एगोतुम इस्लाम दिन फुरियम करे विदोस मक्का फतह करे विदोस मे दोस्त है कि तारीख एगोतुम एम्मे बड़े दी कामयाब तो आगो में उसमें लिफा दोस्त ए नमेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन कमा का गुलिगें एन एबसदु फाह कुरा फन्ने थी इवाह का तेरे गालगुल में बयान कर उमर गुफानो गरी होगा यहूदिया को एस बुनी वाह का कदे में फोर्तुगा वे आए थे आए तिमम में न बावाले बुन आए थे नमा ए दोस्त से ईद कम गा तिमन में हदीम ए इस्लाम दिन फुरी हम करम आए बावाले दोस्त अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना එකලේ ෆාන විදාලු ඉතිමන් කලේ ෆාන ඇඟි වඩා ගන්නවේ කොන්තාකු කොම් බගුතෙක්ග කොන්තාකු එකලේ ෆාන හොන්වණි කොම් බගුතෙක්ග බාවා ලැබුණු ආයතෙක් ආයත එයා බාවා ලැබුණු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හජ්ජුමහග නොවන දුහ අරෆාතු හොන්වණි අගම කුරිදු වාහ දෙක්කිරේ දිහවණ දොස්කම අගම දෙන්නේ ෆයි ඔළුමේ හිමම ඒ වාහ කගම ෆාහ කොල්ල ඒ දුවස් එයි හජ්ජුමහග නොවන දොස් අරෆාතු හොන්වණි කො එයා ඒකේ ෆාන බාවා ලැබුණු ඒ දුහ කී අලුගම මුස්ලිමුන් උෆා කර අදුව එහෙනම් ඒ දුහ කී ගානෙත් දොස් ඒ දුහ කී හුකුර දුහෙන් එවෙසෙයිද එක එපාන හුකුර මේ ඒ හජ්ජු කරවි දුහ කී හුකුර දුහ කදිමා හුකුර දුවස්සේ ඊද නමෙහෙmme hajju dosse eid ehenne mes algon me eid gotuga mi faha kurani hajju dohen
eedu goto faaha kurani hajj moge dihwana dus e ganet dus em islam din furihama korvi duwahuge eide argumentere no makka fatah korvi duwaha goligen faaha korve eide no em Sheikh Sameeru rahimahullah vidala fawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayab puluga waki kamaka guligen waki kamek koran jehefada ota kurvene kom belefada hadisatake takraruma ekwes ein hadisaka guligen waki kame ekefan kurabba netumun deha koddeni ekamaki huddaka menu egmani kalagum islami tarihu gete bawaru ufa koran jehe kitu qur'anuga ei boduwegen wa nasrekkamuga bayan kura pari duwasta tarihu ga takrarum diuma ekwes ein duwa ka guligen ebes ihtifale faaha kurefa netumun deha koddeni ei algon men faaha ko gemana duwa nok I waram muhim usul algon dannan je e baawar hadisa takrar refawani eta baawar nasrek algon lifahuri ehma mi hadisa taka ekoga algon menge buddhi gabulu kurani buddhim vishnakam go anama edustawga algon mufafalu ehnames midenne ufawar hadisa taka ekwes ein duha ka guligen waki haflae waki ihtifale waki rasmiyat waki eid faaha ko fanetumun deha koddeni eid ei algon de eid kona ituru duhen eid gutkan onan adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabafoni eka efan Madina walagen iruka Madina ga ahulwarin faaha kurum dia eid ka bafang emihun eid hadis kurafane evver ma heo deduwasti ba mehun ege badaruga devvaf ehem ekefan dure nukurava emihun ge kurege eid faaha kura eid faaraga vedana kom mehen ei shirku kamen nuhmene eid kamas ehna semihun ge sagafatu ge emihun zamanu sura faaha kurum dia eid to ge badaluga sharo kurve dia eid adu hayda fiture efo asabe kanu kurige eid to ekko huttalef ebe fulun eid kamu ge heddevi adu hayda duha fiture edus em ewa kalgon men faaha kul ad mirek me babuga waram muhim babe me algon men ge terega ama tauhiduge dawa koramihun adi tauhiduga iskotti bekama dawa koramihun bes wara faseha magugelligen da babe Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehm faratukum waage edumge bab ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani ash-shirku fiikum akhfa min dabibin tibamihun terega shirka ki finige me hinige fiolata kavres ma kavich egmane ki algon menna shirku ei faalukom bodukom egen hunnakame ilmi gotun algon menge ilmi hisaba fora fanatiyam neegi tibbaves wara kuda kuda kamekkama hikura dimadimalum agum shirku gamaltu kurida ehem bima agunum mikama rakka terwanch insana ke fitrat wara faseha anikun ge hiderikam lembe ad insana ke fitrat ki ehi terikan de farata insana lembu e insana ke tobiyat miheka mehge ehi terikan de kam gawanama ehi terik ede faratun anga engun takena tabawa edi miheka amad ge me agiduga lembun onnan em furta muallif rahimahullah me taanga bayan kurwa fa ay e suratul jinn ge hawana anga wahi kurafoni wa annahu kana rijalun min al insi ya'uduna bi rijalin min al jinn fazaduhum rahaqa jinni ge waha bayan kurafa jinni dakkam de waha ke waha qur'an ge Allah subhanahu wa ta'ala bayan kuran hikayat wa annahu kana rijalun min al ins amakashoro insanunge terengawa firihenu ya'uduna bi rijalin min al jinn jinninge terengawa firihenuge kibain rakkaterikama edet fazaduhum rahaqa ege sawmun ebamihun e rakkaterikama edumuge sababun insanunge hittakuga jinninge habata matiwarika noni jinnin deke ganna biru nuwata ege sawun ebamehun nawa faafa ituru egen die mi tafsir toga ilmorin bayan kura fir bay mana mi ayatuga mi buna agumna mi angawa wahaka boda visneni mi ayatuga behegotun tafsir ilmorin dakka fir bay nukta ta agum faaha kollan ki kuri zamanu kineto kanta onna kuri zamanuga onna goteki
daturek kuramun gos adi hembes da tanakom miyek waadiyek nuni saharaaka min tanaka faabafkam gawa nama e saharaaga nota e sarahadde gawa bodu jinnige rakkaterikamun emihun ediule e mitanga ibn kathir rahimahullah idala fawana jinni mi buna wahake ki allah ge hidayat emihun nahman aama emihun mi buna wahake ki timannama ge terega kanta gonna gotegi jahili samanuga e kunna nara anna lana fadlan ala al ins aharmen dekeme aharmen naki insan nabura ma mabek jinni dekeme tumun gabu kura negatos liannahum kanu ya'uduna bina ehni emihum insanu aharmen ge faratune rakka dirkamede emima nurakkale dimaa komme farak daturo korom go sahara ka faba fe namantana ka faba fe emme forta be insanu me heda gotege e sarahadde gule jinni ge himaya me hoda emihun goni mi sarahaddu ga bodu jinni ge rakka tirikam nuni emihun ge bahurna aziz ge rakka tirikam aharmede astuga e hisabu ferigen den jinni mi bala gannani ehm insanun naki timammenge biru ganna bay timammenge rakkatere ekam ede bay timammenge himayatan ede bay ehem be me hisabu ferigen emihun qabul kuri timammen naki ma mativeri insanun burma mati daraje gawa adi insanun naki ma daru darajak bay enne timammen qabul kuri idha nazalu wadiyan ibn kathir rahimahullah idha nazalu wadiyan aw makanan mutawahhishan min al-barari wa ghayriha evestan nurakkatir evestan sahara evestan bes tanaka faba fi nama kama kanat aadatu al-arab arabinge aada kuri gonna fadain fi jahiliyatiha arabinge jahili zaman ga ya'uduna bi azim dhalika al-makan min al-jan e taneggawa emme bodu jinnige himayata ena mede e sarahadduga emihunga baaru hingane hem emihunga bukurawtuga e jinni himayat dife mene beska undugal nu fora eme isam ferigin ena honnane e jinnige rakkatirikam gena qabul kurawa ay yusibahum bi shay'in yasuhum emihunnan gellum waane undagule waane evves kamek komme kamakun rakkatiru mattaka ebam rakkatirikamet ei ibn kathir rahimahullah ei duniya ga mihu rakkatere kam ede fedan misalaka rashum berum rashangara mihaku e rashu gene namankan wejjiyam e rashu ga hunna ena danna itbar ko rame gene golah bunani enekari bunani timanne himayat desh bunima den e rashu mihu kaas bunani timanna ge himayat difamiye ke mine den hisam feshigen e rashu ga eneki waki mihege himayatu rakkatere kam ga ole mihekam gamma emme insanu me hada gotaki tantana faba bas me edeni jinninge faratu ho migota rakkatere edigen e jinninge himayatu ga kama eme me qabul kurani e rashigano tay sahara ganu etane gemi hon hede kono meden vidalwani kama kana ahaduhum yadkhulu bilad a'daihi fi jiwari rajulin kabirin wa dhimamihi wa khafaratihi rashuge bodunge mihege himayatuga rashawanna he falamma ra'atil jinnu anna al insa ya'uduna bihim min khawfihim minhum den insan jinni nami fennani mi manzar emihun karen emihun rakkatirikam edi emihun dege biru gannaka enguni mazaduhum rahaqa den itura anakka biruwarika ituru kuri ida awuntere wargen emihun biru gannana jinni undaw kuffane tanaka faba eruga ena gemme bodu hituga ganna biraki allah ge birabura jinni ene kodogole kofan ei algon me hittaka wadda februarik e sormen enguni jin insanu naki aharmen deke war biruganna aharmen ge salamata rakkatirikam ade aharmen amankan dipiyam emihun hingama jehefada baik ei samferegen emihun aharmen ge hituga onna jinni deke ganna biru itura bodukuri tafa dechi dakkagen tafadukan kon koggen e jinni aharmen ge macha e biruwarika ituru kore dege sababum aharmenge faafatange bamhe ituru kuri e biruga tima shiru kura e farataku maldange de hatta yabqaw ashadda minhum makhafatan wa akthara ta'awudan bihim em kuriga yob barabar ma boda emihun dege biruwetiwe emihun kiban adi itura rakkaterekan edumugo wasiletekkamuga e bamhe meka hada emima kitu qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala bayan kurafani ei e bamhe halu huri gekkama di ei boduwegen wa nube amalek
em ilmoring ittifaqu fawani Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehen ebbes farata ko midenne vikala himayati madadan edun ei shirku ga amal to terewa em isti'aada rakkaterika madadan edun ei timaya jehidane emmeha nubayakantattako ehem farata ko asa nubayakantattako salamu mattaka tima efarataka lembi efarataka barosa ko efarataka wakilu korum me isti'aada em algon menna rakkaterika oti hamekeni Allah subhanahu wa ta'ala khadro enum faratu ko algon men midenne ifada rakkaterika me edekam gwanam ei shirku ga amal to terewa emwegen nunto kiitu qur'an ko Allah subhanahu wa ta'ala algon menna amur kurabba fawani isti'aada wa ta'ud agun min kiya kam gwanama isti'aada agun min qura kam gwanama rakkaterika me edekam gwanam Allah subhanahu wa ta'ala khadratun rakkaterika me ehem ei alukame qur'an ko Allah ta'ala hi qurafani ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قيام الدو ميستكم محشر كربا دوغا الله سبحانه وتعالى وحي كربانه إما ميستكم محشر كربا دوغا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس إيه جنين جماعة ميهن نتبابهم إنسانو كترين ورقنا ميهم مغفرة دافهم إنسانو كترين ورقنا ميهم مغفرة دافهم سوبكم جن ميكين قصاو وقال أولياؤهم من الإنس دين إنسانون كتريغوا جنين أولياء إميهم وليون إميهم إكورين إميهم بني ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا علمن كبر إلهي علمن إبّيك عن إبّيك فرادو استمتاع هودي استمتاع مرادك علم بيان قرآن أي إبّيك عن إبّيك حاجات تفدادلو එබ්බේ කනබ්බේ හාජාත ෆුද්දාදින එහෙම බිම ඉන්සානුන් ජින්නේගේ ෆරාතුන් එදේ හාජාත ජින්නි ෆුද්දා දෙනි ජින්නි බුණා කන්තත් එක ඉන්සානුන් කුරිම් මී නුරක්කා තෙරි බාබ් මේ අලගොන් මෙන් එන් සලාමේ වංජේ කමක් කරදෝ කමක ජින්නේගේ දොගෝදාච් එම අලගොන් මෙන්න වර බෑවර වාහකතේ කියා දිෆාන බෑර මන්සර්තේ දක්කපාන වර බෑවර එච්චීතක දක්කපාන අදියේක ෆහතුග අලගොන් මෙන්න කුරම් බුණා කන්තත් ඒ ශාමි මිකොළු ගහොන්න මිහකි ඉන්සානු ගහොන්න මිහකි ශරයි ගොතුන් රෝෆිලාහන මිහකම ගවනම ඒන බුණා කොම්මකම අලගොන් මෙ කුරංගෙ බජේ බලි මිහ රංගල කුරංජේ එන බුණාන මීනෙච්ච කියවාරුන් මෙන්න මිතර ගොතන මාද කුරාට මොන්නේ මිත මීනෙච්ච මිත ෆාර්කිය මෙතන ෆෙංගලාස් ඕනියා මීන තින් දෙරකොතන මාද කුරා ෆොර්තන ගොතක මිකියාර අනරකොතක මිකියාර බුණාරක මේ අලොකන්තත් මෙයාර මේ හදා දෙන අලගොන් මෙන්න algon men terege kan kurang hunna me aburani arangale ene ke namaz kurashe ene ke ni qur'an kiware me ke arangale ek algon kan nege sharai gotun dalilen neti algon kan namaz baki namaz nuhede nuniya baki ayat ke khasse nukurave eme hisab ferige me denne wen jinnenge faratu madadan edi ehi derikam esormenna ko mase kuru natija ke fawani insana nege hutta shirku ga amalu tere insana wadagen diu agumen terega wargina meedo bay me jinnege kanka nagalu kura me hunot jinni pandit hada me hun oniyam ruqya kura bay be fulum mes mi babuga tankole duko dekun ei war nurakka tir masale ege so miden nevihin ete bawaru masaladege mujtama tere adi algon men aqida ge sobun kharabo adi mi hun namedu ga insanun deke goy kharabo ege sobun algon menge deena algon men aqida gelle hada ko ingada musannif rahimahullah fawani fihi anna kauna ash-shay yahsilu bihi manfa'atan dunyawiyatan la yadullu ala annahu laysa min ash-shirk min deha kodde ena hoda manfa ei dunyawi manfa ekkam ga won ei shirk ekkam ga nooma ekkam none ei faharak veda dunyawi ekkam bas faharak veda ruhani ekkam bas noni manawi ehi ekkam bas komme bawate ehi ekkam ga vias miden negot ehi terikam alukam ga manakure evves ehi terikam not timaya ehi ede faratu Allah subhanahu wa ta'ala khas kuraifa barta Allah nun em faratu kun ede ekam gawanama ekam vedana shirku ge terek algona misalaka mihekkare edeni timanne meena fiharak vecche ganadeshe eki shirkenno ekive ene insanaka amuko kurmu kurdanaka libba baawto kandatten eki
eko Allah subhanahu wa ta'ala khas kuraifa kanka alukamuga maana ge me kanta note Allah khas kuraifa eves hajatik adi eves ehem faratu ede kam gawan note ebawatu rakkaate ekam algon me ede ekam gawanama ei shiruku ga amarato terein wa amal eka evani Allah subhanahu wa ta'ala mana kurba demi babu gennawa fawani hadise ei an khawla bint hakim قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم معنى خولة بن حكيم كبان يواء جنبه بدالوي إكمانا بدالوي ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث كرباتي تيمن أدوه مي ميها كو تنك فعبا منزلك فعبا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مدعاء كيافكم غوانما مدعاء كيافكم غوانما එතනකුන් ඒන හිඟ ජොමත්තාන්ත මනකි එතනුග ඒන හොරියා හිඳකු ඒන එබ්බස් කාල ගෙල්ලුමෙන් නුෆෝරා මිතාග රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාද් දෙවා ෆෝනි දුආයෙන් දුආ අල්ගොන්ෙන් කියාෆි නම රක්කාතරිකන් ලිබේනක මිතාගස් මි දුආග ශෝති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කලිමා ෆුලතකුන් රක්කාතරිකන් එත ඒකලාගේ කලිමා ෆුලතකුන් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ වහීන් වත කලාම් කලාම් ෆ්ලෝ කීත කුර්ආන් ඒ කලිමතකුන් අල්ගොන් රක්කාතරිකන් මයිදිජිකම ගවානම ඒ අල්ගොන් මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රක්කාතරිකන් දෙපාන ඉස්තිආදා ඒ අලුකම එක්කම ගවාදී කීත කුර්ආන් අල්ගොන් මෙන්න أمر كربا فون إكلام حضرتهم استعاذة كر أكاتر كمدو إكلام وحي كرافوني وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله تبايا الشيطان أجبس كالا وسواس شيطان أجبس كالا كمك جهيكم غوانا فاستعذ بالله تبا الله سبحانه وتعالى حضرتهم أكاتر كمدش إما الله تركاتر كم إدوني أمري أقوم كرافة أمرني إنه هو السميع العليم كلامي السوا ودقنبا أدي مولد دين ودقن ورس كلام أما ياكو أقول مكين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هم استعاذة أي الله سبحانه وتعالى حضرتهم أقول من إذن أمور كرما فألوكم إكلاغنو جهم فراتو إدم بجنداني شركوك عمل توتري كوري أقول من أكيد الطهاوية كي بعد جرس الله سبحانه وتعالى كلام فلو أي مخلوق نونكم گواہک الگم وانی دکا امیتاگ بس می دعا کے شرح علم بیان کروا فونی اعوذ بکلمات اللہ التامات فرهم وگم وا اللہ سبحانہ تعالی کلمہ فلو کے برکات وتے کلمہ فلو الگم رکات رکن ادما سنت کا بیان کوفا اتونگے بدیہ کودے بینگے ایکلاگے کلمہ فلو تن ای مخلوق نونک ای مخلوق مدوری کو الگم ادے کا ہدن وان ای شرک هم الله كلام فلو أي مخلوق النونك أي مخلوق كم جوانما أي كلمة فلو تكون علىكم يدوم هدنوس أي الله نم فراتهم يدوم هدنوات مخلوق كبان يدوم هدنوات هم أكيد القرآن كلام فلو أي مخلوق النونك مدعاء مساقوم نديه كده أي مخلوق كبان يدوم أي بسالجا أو من هدى كمان كمنو هم كلام حضرتهم أو من يدوم أمر كربافا إدين كوين رسول الله صلى الله عليه وسلم يواني بيان كربا ابن تيمية رحمه الله تعالى فاني وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق إذا رواني أمة إمام إجماع فاوني مثالك ما أحمد بسفر تنقل قرافا لا يجوز الاستعاذة مخلوق كفرات استعاذة كرن أي هدو كمباك منون وهذا ما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق مين دليل أي وتم دعاء أي الله سبحانه وتعالى كلام فل أي مخلوق النوكو دليل كرا دلالة ابن القيم رحمه الله تعالى فواني ومن ذبح للشيطان ودعاه شيطانا يجتشي كتلا الشيطان الدعاء كرا منها شيطان دنوامي أقول من كوري فلال توغس دنوا فاني شيطانا يجتشي كتلون أي تفاد بتك من شيطانا يجتشي كتلا مثالك أقول من تريك بفارة وكي كوليك يجتشي كتلم بنفان مي كالكولاك تشك كتلم بنفان كالكولاك حاله نون ركولاك حاله كتلم وكي غاديك كتلاف وكي تاك إلّم بنفان وكي تاك إلّالم بنفان
katila miha bolu rumalen ala honne agumna beer furum fenneru eccheme katila nekamu katila mi kurani gonka mekamenne ei shaytana katila vetaketi shaytana anga goteg matin katila vetaketi amko me maskar ulaj phonek katila pan bonek katila pan agumen kurin deki messek katila me ko narake dewa ekomme eti koda bodo benenno ekurwe amalu ei ege nurakka terikam sob miha narake wadegende vidaloni wa man dhabaha lish-shaytani wa da'ahu shaytana takid qurban kura miha wa da'ahu di shaytana du'a kura miha shaytana danna wa miha wasta'adha bihi adi shaytana kiban rakka terikam ede miha wa taqarraba ilayhi bima yuhibbu faqad abadahu e shaytana lobiwa kantattakun eeneya puttam vejjekam gawanam eeneya miha gaavejjekam gawanam faqad abadahu eena alukun kone shaytanash eena buna kantattak alukun koddem kommakam shene bunfa kori buni namaz kurmunafan waki khade zikra kurmunafan waki tanek warlames bunafan waki ichin andames bunafan mengos baawar etebbar kantattake warak algon menna aada kantattake hiwis etebbar kantattake efon huriyakam algon kurima e kura miha shaytana yakuttam ehme eena alukam ekone halat وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما ඒනගේ නමුන් එයි අලොකමෙක්කමුගා නබුඤ්ඤස් මනක ඒන එකුරා කන්තන් එයි ෂයිතානයන් අලොකම් කුරුමේ ඒන නුබුනිකමුගා වියස් ويسميه استخداما ادي ඒන ෂයිතානා බේන් මෙනි ජින්නිගේ බේනුම් හිෆනීකමුගා බුඤ්ඤස් අනක ඒන බේනුමා කන්තත්තෝගා ජින්නි බේනුම් කුරණී ඒන බුඤ්ඤස් එයි ඉබාදා ෂයිතානා එකුරා අලොකමෙක් وصدق هو استخدام من الشيطان له انگale ena shaytana ena khidmatuga ena beenuma kanta shaytana ena kodde ehen masjidalwani fayasiru min khadam ash-shaytan wa abidihi eksobu insana wani shaytana khidmek kura shaytana en alukum kura me kamadi kitta insano magfureddumuga shaytana baariwa me kena wagede insana magfureddumuga shaytana baariwa me kamuga ena wegede وبذلك يخدمه الشيطان ايغ سوب الشيطان ان خدمه قران يعني باي مي انت بينه فروا قران كريما رغلو ودان අනෙක්කාවස් මස්තොස් ෆොන් අනෙක් අන්නන් ජේන මේනක අනෙක් අනෙත් වේද අනෙක් අනෙක් බඩි අලන් දුවාකොස් ඒ සලාම වෙකින් උලේ ගොතනොට නම එමීහා කාරෙන් ඇස් එමීහා අවමන පාහ කුරකමයි රෂෙක් ආමුක මිදෙන්නේ කාල ජින්නි පඬිතා මිහ ගොරජ්ජාම් එරණෙක් නුරන් ජින්නි පඬිතා නුජ්ජා මේකපුස් නොහනේ කවර ගිරෙ මිහ එකම ගොලේ පාගේ නුකරේ එකාල මිහ ගොනේ තිජ්ජා මල්ලාහ් රහමතුන් ගෙන මිහ සලාමතුන් උලේ හෙන්නමස් එකාල මිහ ගොරහු ගොරජ්ජා හම කොම්මෙතා ගොරිස්සාලියස් තිවාන ජින්නිකෝ නේ මුරිහා මිහ එක්කර මිහ ගාත දියාම ඒන කම කුරීම ඒ සාම් පරිග තංකොල ලිවෙදා نونيا دوس کو انك جهدان كوري فارسي انك اديان اقول انك سينك اردم هميما شيطان الله سبحانه وتعالى فيهم فراتكم ميهن ركعتكم ادم شروع كرمغا بيرم ميكرونيكا اكلمي هم شيطان اهي تريوا ميكم گين وگين شيطان علكم كروا ميكم گين وگين نيهن لو عبادت كنتك الله ركعتك ادم بدلغا وكمي بيمه گيتوغا وكمي گون بيمه گيتوغا මේ කුර්ආන ශිෆා ලිබේනේ කුර්ආන් කිවාරේ zikr දකියාර බුනේස් බේනමණ කීක වාකි මීහ කො ඇස් නංගල කුර ડોක්ටර් බේස් දේ එමීහ ගිතුවන්නේ ඉඛලාස් තරිකන් තිමාය ශිෆා ලිබ්ම තිමා ගතුවන්නේ ඉඛලාස් තරිකන් වාකි අනකා ගතුවන්නේ ඉඛලාස් තරිකන බොඩෙනවන් බංගලො එහෙ මීහ කොල වරෝඛයා කුර නොත එමීහ නුකුරේ හර දෙහෙ මේක දියුන් ඒ ශාරේ ගතු මනාකම නුගෙන් නමස් ආගමෙන් තරේ එකන් වර බොඩ ෆුලාය විදාල වනේ وبذلك يخدمه الشيطان لكن اينس بلوا اذا لكن خدمه الشيطان له ليست عباده خدمه عباده هنا الشيطان اين كرا خدمن اي alokumuge khidmaten none egmane ke shaytan anukura insane ke alok shaytan ayne ko de khidmen ei e insane ge alowati nik mani kinon ibadatu ge khidmaten none khidmatu ge ene kura khidmen ei alokamu kamen none shaytan insane ko de kante ei shaytan insane alokon kurane kinon فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده يعني شيطان إنسانك علىكم نكره إنسان على ذلك شيطان ناد كما يفعل هو به شيطان إنسان هداهن
shaytana insana ena beenu baguto kule hen insana beenu baguto shaytana ga nukule ehmema shaytana insana ena beenu kurani ena ge khidmatuga enen alakon kura mehi gotuga emme ena insana ekkodde ekanten ei insana ekkora alakamennu enu kura hemma fennane me nibawatuge sihur warin kahinun emi honwes niden langala abodos ena ga ko message ngalagen liegen kiyagen ena waran nurakkaateri halate gula kama ehen huriya mihunge kantatta fudda de miha ena mihu gaata kuma ena ga halu allah de nodegama ena ule goy reedu ko fembaragen sihurwe adi murdar ko hunanje fahish kantatta ena koranje ena sehem mihu emme mussadi kora ena ule ena fagir me kononna emme hayat bajere ko ena hayat bajere no ena saw mensanaka loisne shaytan ekan kamani zinateri koddi fe me wara nurakka teri babe insanu beenu kuru emihunge khidmatu ga shaytan beenu kuru ei agonun tere wara gene me magfura difawa adi bayem mihun ei wara fasih kamekkamuga deke ekam kuramundane ehna se wara nurakka teri ege sob mujtamago adawat teri kampeter misalaka miyo kewa jinne geneye mone jinne sioro edi mine miyek dem bonambe kale sioro dawde mine mege samferekka deayla talambe adawat teri kampatro agon me insana ko as khabar bunis kabura nokore fasige em jinne as bunachanga jamudun kabur ko kine deayla talapala me samferege ena kabu kurane jinne as bunye mine meheke sioro hedi me samferege ati wahiya hen kabul ko fena mine meke sioro den e samferege ena kabul ko gen angora melan em eksawma muslimun terega adawat terega nafrat peturi agon men terega birwarikan aamwegen hingat agumana dima agumana raruge faruk dima hadisai warak gina jinni gengule mihe kule million den arutere war mihe birgonna parabe den mihun kiyani log gasdarum kommes mihe fenu waakya em baur riwayat annam parabe den dimal gra arutereng ek gasdarun rekkulage tilan temena lebo mihun ade faad echi men kem ferima ratu mihun birgonna par em far aruterege mihe birungule ti emihe ofiya gendi yama katib karege sena buni aek emhe phone mes wah dakka komeges midana je megam bos rahterega birwari kaam agoni tarabi miha isa mekan diyama agonu ko wajibe ke mihum mekan kom salam kur mase kur ma gembima agonu darus sonna haftaga no migota rahugures daruste iskido kiyawa din eddu maguru namada fawden agoni tarami wah dakka mewa den agon denne me merahuge me ar birore ko amwegen ar tantar mehum fenna wahake achi eba dakke me moni dogo wah kiyanne hama hale palejja miskit ehsan ferige muriya kanda de gallwech ek mane ke eranum ferun arang halo gal puriya lebo mi hunna uriya me ranum ba ba hinge mane ke wanu dakke eba mihun ge daruga kodako fa betipuma bay mehun ja warakina mikala malitan hore meka kanta galuman jeni rakkaatera jinne ki ule cha agun megen imam wa henna mes algon men beenu ha gotaka agun beenu wa kame kora kare e dawat ki algon men yamat samalwan chen dawat agun adima hadisa male mes ena gratte de jinni tibe ka men bonan jinni ratte tibe dana mane ke ena beenu wa kan titte kurumatta shaytana sarma kufrat den tibanne fene mehars komme kasena jinni moye puri mihe ko bone me miha ebuna moye mule jinni komesta ko wa genesio awon hoin kari genesena farta islam dina dawah dini dengan islam wejje islam mesejje na kiyen awon kanne islam welu komme islam dene kar bone dare mi ane ena ko makkay den komme kes makkay wasinga jena ko ena bone makkay rediye de makka gos me masjid haram ga derakot namade ko gannas ne jinne ki wara daturu kurach awman sege ara gos asan den ko me kes ena bona to hingach gos namad ko gen amaden awgon bonefin ena kar aha bedare haram guna na gadi
makka haram fuluna gadin kiyawre gadin warangan jinnis do ehno e kiya bodukon kari bodse gadi baatta huna aga gadin kiyawre algonde saudi gadi mehar miharu kamani hemja makka dime gadi baaya ge bodu penune ene ko gadin war buna kanne ebbara datur kuriyerwas gadi ene ke dima kura kanne ko algon mune me makka tin udani mihunge sikundiya kolumben kure baikka kantatta mi baawde kantatta gu tereng enega baarodhar miston genes makara hilatu ko bod baabekkamu ga ekan legen ebade meka kante ga agun bara boda rakka tirwan che kantatta me hadith foga de muallif genna afane me baabun nerefur bay masalat mane ki fiqhi fadat idalun fihi masail enfurta masalaga bayan kurafani tafsir ayatul jinn jinni suratuge hawan ayatuge tafsir agum nenge hingech ei zamanuga mihun me tantana faba rakkatirikam edunim e rakkatirikam de mitanga imam at-tabari rahimahullah vidalu fawe timanna effara gech garji wa kawan e sharhaga faha kurafa vidalu timanna qurtubi rahimahullah hada khabar sahih qurtubi rahimahullah dalwani mi sahha khabarake me du'a behegut ene ves gellumen nuwane du'a ke angure jedu vidalwani هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربه تممن دليل غتنا تجربه غتن صح خبرك يفاوج كمان کے دعا بيدا اكيافيا ميه سلام اللي بينك فاني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء تمن مي خبر ايغم حساب فريقن تمن مي عمل كرم تمن ابس گلم نوي الا الى ان تركته تمن افارق دوكن لفارق منه ان دوكن دون في vidalwani فندغني أقرب تبون نجاعة نقولان تاريخ كرجاف دم بدارن فتفكرت في نفسي تبون ندم بيستار كينه ميبي مموريات ويبدس كهنو جها مير كرجي فإذا أبي قد نسيت أن أتعبد بتلك الكلمات تبون بيستار تبون نقولي تبون كلمة تكون ركعت لكم هودم هندان تبوا إمرا هندان تبون فهروه كرجي එහෙම වීම මේ විදාලවනේ දලීල ගොතුන් තජ්රිබා ගොතුන් සාබිත වජේ මාගොන දන්නා අබදස් අලගොන් මෙන් බයියෙන් ආම්බන් ෆරාෆිය මදිරි ලෝෂනා මේ ෆාඩු වෙච්චිය බජා මේ ડોક્ટર සිදාලවන් තගොල අද්දි වෙච්චිලා මුල එක්ත මගු වෙච්ච නිකුන්නාරේ මදිරිය පානේ ශරීර ගොත නිවාවන් සංගාපනද බයියේ ජොනේ වකානු කොම අද්දි වෙච්චිලා උන ජෙනි අංගෙන් බේකො කොම්මේකස් මිදන්නවනේ madiri ei ves agumana gellun dech eno ehme madiri gellum ge terega balije himene ko wanya ham algona me dua kima e madirin rakka tere usa me ge terega himene lam yadurhu shay ene ge ves gellum enno ana baya ge gellum ehme jeg mane ki ecche karje ke madire hefikam ga venemse madirin jehe nuba balitapu salame umge wasilata ge dua vegenda me duna averu agome दुआत रक्कातिर वाकोन एक माने की हम एने मिदने का कंत को रक्कातिर वाने हदीस गौती बस गेल्लु में ने करनो वाने गेल्लु में तेरे की मैंने बलि की जरासी बसवा मैंने बलि जे सौबे कम गाऊ मस दम विदालो वाने मी देवाना फायदा कम विदालो वाने कौन हो मिन शिरक ऐ शिरकु के अमल तो तेरे वाकमिक इस्तिआदा अल्लाह पे वाहिम फरात को इस्तिआदा ऐ शिरकु का अमल तो तेरे वाकमिक تمنا فاداكم بيان قرافن الاستدلال على ذلك الحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوق قريق جنستون دليل أو من استدلال أين دليل قراني الله سبحانه وتعالى كلام فلو أي مخلوق نوكب أي كلام فلو حماية هودو استعاذة كرون هدوم ده قدني مخلوقكم استعاذة كرون أي هدكم كان نواتي أي مخلوقكم كان نواتي كلمتكم استعاذة كرون بيان قرب قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق الشرك يعني مخلوق كبان استعاذة كرم شرك كم قوات الرابعة هتر ونفادا كم بيان كرافوني فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره من دعاء ما كان دعاء كركم أيكوس أو مثل كينغلا ورا ديكو دعاء بدت غنى تعمل هذا أقولش دعاء كيا مهم وان كاري كنا جيجين إيجا سرفوران أونو أوديين نبتين إيجا ألفان روندوان مهم كوس باور إذا بار دعاء تك ذكر تك هذا إنغلا كم كلمة من سنة تك سابت تشي أشي كامل لمن هذا فرج أدي إيه بيجو تندكوا واقع تك اسمه دعوة
ومس ميك فين هو فين ميديا تنس فيني ومس مسجد نبوي دورفار وريكم هو الشيخ أحمد كيا ميك فين هو فينك وباهتك ورد ميديا تنس سوشيال ميديا ورام أقول منك نيجي إهترى جيني تعمل كأول ورفهم كل دتورك رح كتيا مرة مهم بني جه دور کو ٹکی جھالا فوٹو کو بھی ہتا ہے اس گے گنستے یہ حقیقت ہے کم میں گے کا فوٹو کو بھی ہتا ہے بہانے کم میں گے ایک دعا ایمی غدا ابن هو فناچ امت کا علم ورنگے دوگے کے بیان کو فنگرس ہیو باور اچے بول اے ہو دم جام فنڈو نہ نو فن کو میچے ہیلے صاحب اگون میں ہیس نو کو ریور ایت بہان کو हमारा राज्य के मीहों के ने सारा हद दे उन्हें तिमन में गए में ये दोनों टकी जाने मुड़वा दे रो इनके गंडे गए हम डोर टू डोर कैंपेन नहर में दुआ पत्रों मीदरा जेंग आओ मन तेरे एकंग पूरा है वरन सुन्नत का साबित अच्छी आओ मन कियन जेन أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم सुन्नत को साबित इबारत दुआत अच्छी रक्का तेरे कर लिबन पम में एनोंग अच्छी हो दागे और में ये गुले कमें الخامسة فسوني أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك ركا تيري كمان إدوي كانتن أي دنيوي كمك كمغاو ركا تيري كمان إدون وتن نبيكون نركلكون سلامك قدرهم إدوي كانتن أي دنيوي كمك كمغاو فهرجس دليل نكورة أي شرك نوكم إجمانا كي دنيوي كمك بس يدانه ميه جهنغوري بايب نونيام ميه كودجهنغوري كمك دنيوي مادي كمك بس شركو كباغوتا ميه كي ما ركا تيري كمان إديدا إما تيدا أدي نبيا كمان كون ركا تيري كمان إيدا أنهم أي دنيوي كمك كم غاوون एक ذاتو का शुरू के नून का दलील पूरा कबे नून हिसाब में बाब मौलिक रहमहुल्लाह निम्मा फन देंगे होती फतु तेरह नवाब इंशाअल्लाह मादम अलगुन में ए बाब गोरी मसला तक आगे कुरी दाना अदी मादम दरस नानी रात कुरवे मगरिब नमाज फौगा मैं ऐसा मेरे दरस और कुरकुलन हादा व सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।